Wan pai biang Neymar Junior nakabanta ke Santos. Hadin ki jingil ka jong ke World Cup. Mantau Neymar Junior lala aban Kawang argol marway. Banyara ia ke Santos. Vinicius Junior syaka Arsenal. Barhato Julian Alvarez. Unlit ban penyesok nem syaka klub Barcelona. Te perlok tu ini pek hadu bukut kena ke video. Bat menta nengkong habangi pai syaka jingwan pai jong Neymar Junior. Nakabanta ke klub Santos. Hadin ga jingil ka World Cup ne ka holiday World Cup. Neymar Junior ulala aban mi madan hanin kamit nakabanta ka Santos haka jingil ka Serie A Brazil. Ka bah haka ka jingil ka Neymar Junior ulala aban kerwit argol marway kata lengba ka wig penalti bat ka wig gol ka baitanat pa. Ka bah ka jingil ka kalkut haka jing khai arla arkul. Ka bah mentaru ka Santos kadon haka kerdan ka bah katsau hakami iking point jong ke Serie A Brazil. Kadba habangi paipat nakaliang Vinicius Junior syaka Arsenal. Te perlok manta kumba ke Real Madrid. Kadang persyang bat yele banso yone orang ilaka jong ke RB Leipzig. Kata Yandio Mande kabala itu baki lepoi syaka jenis ngutu jimut ke Bapura. Halor ki kendon shimet ki jong u. Bat menta kasyong haki klub ban penbek ia ke jingite. Syuk-syuk lah itu banakalang ke klub PSG ru kelapoi syaka jingite bat upler. Bat menta kilawan pai biang syaka jingi kini iau. Ki jingi keren bat ke klub Leipzig ru. Kilas dang biang. Handrai kat kum ki kubar lah itu banakalang ke Real Madrid. Kaldan bah kata ke jingi skem. Bakila ban pendep. Ia ke jingite bat une orang ilakah. Syuk-syuk nakalang Rodri ru lah itu. Bakila poi syaka kata ke jingite ke Bashimet. Mau bat ke klub Real Madrid. Handrai mentala itu kat kumki kebor. Bau Rodri udang up ia ke Man City bat ke Real Madrid. Bakin puas ke jingite. Hapdeng jongki. Alor ke jingite ban penyai ia ke transfer. Te kumta hiparlok hadin bakin ki arngut kirang ilkai. Ki bak Real Madrid kedang persyang ban wanra. Nakaliang ke Arsenal lah itu. Bakadon jumut ban wanra ia Vinicius Junior. Lane ban sayo nak ke klub Real Madrid. Lada Vinicius Junior uklem trek show. Ban renew ya ke kontrak jong ubat ke Real Madrid. Handrai ampat dan kano-kano ke jingi keren. Haduk mentah hapdeng ki klam. Handrai ya kena ke jingi mut layu jing manjur. Habarok ki badan kerdan hapo ke Arsenal. Syuk-syuk nakaliang ke Bayern Munich ru kalakang jingkang. Hakabai day Olise siya ke klub Real Madrid. Kadba habangi paipat nakaliang Julian Alvarez siya ke Barcelona. Laitu ba nakaliang jong ke Atletico Madrid. Kimko abandi yo Alvarez siya ke Barcelona. Bat kidang keloy ban perkan bandi u syaka PSG lane ke Arsenal. Kaba Victor Gyökeres ulak ban long shibenta haka jingite. Ladau Julian Alvarez ulik ban penyesok syaka klub Arsenal. Kublai shibun. Wanam klet ban subscribe nakabenta ki wipat ki video.